Bwega mutegeri wa Weru TV okaire no ntubagwitana mbere kuthingateria rugono kana gikaro getu na ageni bakwa bare tayari barikitie gukinya studio cietu na ingo rikitie gukumenyithia ati tukethirwa tukiariria nteto iria cietete na mbere gwakania Mwanki kaunti ya Meru ciigie kugitukana gwa Kirimara na kinya tugategera guchinda gwa kiama kia DCP nteriria cia Olkalau kiri kithurano kia by election kia ubunge nontu tukienda gutegera atiri guchinda kwa DCP kethira kwiyo gukaringithia anene nteto eji igie kugitukana gwa Kirimara maybe bategere bone ogu otoria gukwerekana west itikugwatanira na east tukethira tukiaria na ageni bakwa tune na Kadhuri Maringera uria ni mutaramu wa siasa turi na Jim Chuyu uria ni MCO wa Ndiathwana na turi na Mukaria Mungo uria ni mumereria matagete kia ubunge gicigo bunge kia Buri no indi mbere tutonya rwariene rwetu gatuthikire rugono ruria tuthuraniri ni Raymond Mwenda ruria tugatutetheria kwariria agikaro gitu gia ntukwenaro. Siasa cia kwathorana Kirimara no ciitite na mbere kuwata Mwanki nyuma ya Minister Tingwewa Mwingi Geoffrey Ruku kuwa no monga Kirimara kiathukane. Wasitudanganye na tunawaambia tukiwa hapa kona ya Nyambende Egembe Central wa Meru sio wa Kikuyu. Akiaria ntuki akiumia ari kaunti ya Embu munini wa rais Kithure Kindiki na menere Minister Tingwewa Mwingi Ruku akiwa Kirimara kitibati kwathoranoa kibati kuria kiwa tene. Mimi sitaki kwa sababu mimi natoka area hii. Mimi sitaki jamii yetu itengane. We are one people. I don't want to see our community talking in different languages. We are one people. Nwe seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi akinyete okongwira mesetho ya gavana Mutuma Kapkeni ne yake Noru Kadhuri na ugire kanyiga kinyi Kirimara kwathukana. Kwenda kuge kanto bara bena rongerwa Kirima miaka yonde. Lakini nande ibatu taterete nonto muntu eto Kindiki na yaduthure deputy president. Iboko arawa. Kwa hivyo sasa mlima imemea. Mlima imemea. Situpasue. Tupasue. Weka mkono namna hii. Tupasue. Mbunge wa Central Imenti Kirimango chini na arianete na kwathorana kwa Kirimara akiwa thainiro Kirimara kibati kwithia kiwatene kenda umutetheria munini wa rais Kithure Kindiki kire kithurano kia mwaka 2032 kwa rais. Kinya 2032 Kindiki na kwenda Mount Kenya gwatene yonde itukwenda twithira twitenie twi team no ntukura chianje ichika mata mtu mbere. If you once want to be a president no monke then a solid vote and block vote from home. Yauye karika kuri tariki 16 mweri Jo ni kwari na kithurano kinini kia Olkalau kithurano kia rina ushindani bunene mno kati ya kiama kia UDA na kiama kia DCP. Kinyanyo mathirikari wiki ya miradi kathomba ya weti na mbere kiama kia DCP nikyo kiasindire ithurano viu. Nikupatia onyo, nikakwambia usiguze mlima, nikakwambia usijaribu kuguza mlima, ukaguza mlima. Mutongoria kiama kia DCP Rigathi Gachagua akiareka ito kongwira ushindani bwa kiama kia DCP kumane na ushinda kithurano kinini kia Olkalau. Gachagua na wire nako muwata mbaru munini wa rais Kithure Kindiki Kirimara kitibati kwathuranoa na kubauria karia muna atongoria kurekana na Kindiki na wiki mibu yonthe kiri rais Ruto. So where Professor, you are our son. I want to tell you because you are our son. Ukipata shinda hapo mbele because utapata. Welcome back home. Zindio? Huyu mtu mfupi amepangiwa na Kasongo. Saa hii they don't see him like anybody. Vile wameanza kumulima na nimeona wanampangia for now. Ndio kama atakuja nyumbani asikuwe uncomfortable. Sasa tungangane na Kasongo. We direct all our fire against Kasongo. Hii Kindiki for now. Tuachane na yeye. We leave him alone. Nwe rais Ruto na kinyete Meru maita kathomba riarua muno ni akinyete sukuru ya Burerure na mathiko ne yethewa mubunge wa Egembe North Julius Taitumu ya wirane bwawe. Rais Ruto na apatire akariba Meru mawirane kathomba yareo barabara mathoko sibitari
nyumba cia affordable housing ate kulanirwe nyumba cia kurara cia arito ni cia hostels na hinya kubaka riba Meru wirane pobekira ndui. Hiyo barabara ya Kaelo Kamukunji kwenda mpaka Mutwati, hiyo barabara contractor alitusumbua kidogo, nimemnyorosha, nimemrudisha, hiyo barabara yenu atakamilisha. Soko tunajenga soko 24 hapa Meru. 24 affordable housing inaendelea hapa Meru. Program ya hostels ya vijana hapa Meru. Tuko na hostels kwa zile technical training colleges yenu, university yetu ya Meru, KMTC. Riu siasa iciregiriko wata Mwangi weekend eje ara Rais Ruto na mutongoria kiama kia DCP Rigathi Gachagua beregeria Meru. How are you? Very well, excellent. Salama. Karibu Meru. Kiuria kiria kionere kire mara ikiau. Raymond Mwenda, Nteto cia Weru. Bwega mutegeri wa Weru TV na tugicokera ndenda kwambiria na Jim Muchoi nkuria atiri kuri na atongeria baria batikwenda kirima kigitukana na tukuigwa kinya kirima Nguchine mubunge wa Central Imenti akiuga kirima gitibatere kugitukana na muno thairia antu bagutega a bigger picture ya munini wa rais kuija 2032 gutwika rais tukabatara West Kinyayo kura ciao ikabatarika that time karuko ati kuona mbicheu riethirite akinyiria muno kirima kigitukane ngwitikia na mbugere rengi rankwara kerengi ndawa mantu ya debate ya kirima guitukana kuria guitukana itubatiria ku define imbito kumaanisha at length nonto menya kwa antu pia bayo kuyukebira bikwarirwa ni antu bathurana antu bakosana uthika mimi bategurana rengi na bategwitaniria na ntigwitikia ni bwe kumaanisha nonto rengi I think issue lecho ndikwarirwa ni mantu tu ya strain ya resources na a division cha resources cha Kenya and na pia na still kinya mantu ya siasa ambayo ni about resources also nonto ngwitikia thina leo na kinyo ntu kuona rugwa kiaria bra kwaria yontu ya 20 ya ora deputy president Gachagua rira Gachagua Ruto athura deputy president antu bara bachindana bari baili at the end of the day bari batiro baili batiwa Kindiki na batiwa Gachagua na ntukwira Ruto ntukwira yo ngwera announce the I think buge kurikana ra announce the deputy president running mate okay ikwara attention muno Nyamiru na antu muno kinya press chame ko nyingi muno mutindo yu maua ngaembu anga wapi kinya assembly areto mekire press tukiwa abatu turenda Kindiki ayewa that I running mate mwanga kinya ni yeingwa jira nyene yayingwa ari maandamano makutano ya Mwea after Mwea makutano Sagana kwa kwenda kinya maandamano wakiwa na mwanga Gachagua na wakana kirona Kiambu na Oro so that day nyo yari na tension na real tension ya Mount Kenya East na Mount Kenya West na ntu Meru kwa tuka kwenda kwenda mungi muno wakiwa Kindiki bakwenda bara na wani Gachagua bakwenda but you see Ruto amikire the final determination ni MPs betere baringa kura I think Kindiki ana around 40 Gachagua ana around 3 lakini nde nio Gachagua ari awitegeria thina ingia muno so Ruto era Kindiki umeshinda lakini wacha achukue na Gachagua era etherwe running mate Ruto nondo watu nyombe ituturatuki tutu nyombe mwito wa Mount Kenya ntiwitikia Mount Kenya East na Kindiki umete ibambiririe kuura Ruto nondo ako drop Kindiki ayukia Gachagua era running mate we accepted hundi ngwandi member wa UDA ndi member wa UDA majority for UDA so tuinde bara nonto itugomea Mount Kenya West East unyombe mo twetikiriri na to amwa kusupport
the government na ruto aringiro kura Meru Tharaka Nithi na Embu overwhelmingly na especially nya Tharaka Nithi ra kinde kia umite county ra umite without anyone kuwa wetwa utawa Mount Kenya West ya kuiku. So there has not kuthetherete kwina those divisions. I think inaranya thine kumenene Gachagua tabaro na Ruto for whatever reason ira barwirire me issues chio persona barwirire for sure ibongo baramero gwetanirie na bambiria kurwa na thine ira barwirire itausiana na kintu kinene wi so 2.5 years Ruto enga Gachagua through impeachment kintu giatonya na ndipo what we expected yanto ya undrio mwanzo Mount Kenya East twerega iratiri imwana omwe Mount Kenya East ararigu auma Mount Kenya ararigu auma unge hukumu Mount Kenya so there is nothing much muntu omwe lose the community no as a Mount Kenya block to get deputy president na mbitanezi ro kona muno iri nyama tunena kala na mbitanezi nyingi ro kona ni anto baraba ikuba kuba batu to chuniro giti ke deputy president ni bonto ona ni ule nimekwambia usiguze mlima so ra mweko wa chuni mumero akanenkerwa mlima yoguzi lakini ra mumero wa chuni mweko akanenkerwa ute mlima yoguzi ibonto tukwende this relationship we i toxic na relationship yo tumira anto bamwe bobui ya tumira ego exploit some people bange bagita and so ndrokas ya kwa ilia kithira ndetu batu nyumba mwe Mount Kenya ato karithi ni umona kurita gitine kio kareta ki lakini ukethira ndio litaki ora etaki iko ina tofauti lakini litaki ora etaki there is a difference so we feel like nani ora to tuere ko support yanto ba ko nya kintu kia deputy president na batiri ko support number 2 kintu kingi ko a lot of commotion no ga gwanto bagambire kuwa ende kato tabatu tourist para bete west is that kinya Mount Kenya West you it is so keen co produce candidate to deputy president nondo kinyoke ya kuthigira ndo riri kwa ni Kalonzo versus Matiang Sifuna Kalonzo so Mount Kenya as large inye barabongo bate kwenda kindiki bate kwa re mandu sawa mege daga ba utoira atiri tuti kwenda sawa kindiki lakini ende tukinegotiate tuta front yungi okuma Mount Kenya at large so ni mwana uwe kuona mwana ombere uni tuwa family imwe nkeja na kithatina karangaje na into kithumba ngakuonera mwana ukona gana gatwili thatu mbere wona gatuna uni kona gana mbona togu thatu uwa mbere ndi uwe urenda tukamatana tuze tukone gana kange ka neighbor very far na unde nako na nturago ya kuona twaku thatu so that is what we feel not to at the end of the day na I understand and getting to understand also issues leadership is not about the personality yake tuende tuikete mtu wetu ni about bila tukona but bila tukona also lobbying king government eloba through communal blocks iteloba independently kinya uni anako tuto kwatana MCS batigani yaza ndio twara thina muno chibitare ya meathene nesa buthe tiani yothe twata MCS batigani tweta king government twamwira no chibitare ya meathene tutayiri munene tumithigi 1 2 3 that is lobbying lakini ndi ni country MCA wa thonte megwa una mu independent geta king government ninka the other day twara king government tokithia ata kuna St John's Hospital isabu Mudhara Adwana Akithe Kenjai those hospitals na niwe na barabara ina thina so he went to the governor gwita kumwira tutethie as a block tutethie this road kenda ntubeto bomba ne okinya chipitari so at the end of the day ugethra ki siasa cha allocation of resources
lobbying na pushing a pressure through blocks. We are stronger to a large amount Kenya. But in strength there, no yeto yete some people. So ndio kuna at some point tuko gatiri, unataka negotiate as Mount Kenya East. Na tutikuwa gato kurwa. Na tutikuwa nyezo sound yemo. Actually no to negotiate nini independently toka negotiate kibo yetu bila tukuona lakini tukaenda hapo kuvutira kan candidate wa presidency. But candidate ora ukaenda bado tukunegeri kirima. Ukaenda candidate ora na ichi kwa Meru na andi yakona Meru ni na ichi kwa Tharaka Nithi na andi yakona Tharaka Nithi ni na ichi kwa Embu na andi yakona Embu kana na ichi kwa na Mount Kenya East na andi yakona Mount Kenya East nenda kumebunga midhiria 1 2 3 4 5 6 no ndeni turito negotiate bila turona bigeta beyond. Another problem we having ndaka chagwa engirwe uke yakwethira muntu ayukirwa deputy president Ruto imweko no replace Gachagua tuwe iru ni runga ngata kana ni samada mandero kona Mount Kenya West thai yakitha yeto tofauti ukethira maybe iba support Ruto kana nyaba divided no ntubambi no tubakithira bakiwa tunagitege tu tureko but you see no ke agutha ni ukabila bwe Kenya inya unde mukabila number 1 no ndone tiri nkathiri ukabila ndiro kasi I'm not the one uraga thiri ukabila no turi weta Kalenjin be support Ruto almost the block weta ko be support Gachagua almost the block weta Kisii be support Matiang'i almost the block weta Ikamba be support Kalonzo almost the block weta Kitui Western be na banatembea na basifuna be support almost block na korea chira Mudavadi no to Western is quite divided. So as I conclude guke ya kwithira then ni ukabila then nyaunde mukabila nteta kubawati ya support kwenda ku support Gachagua teta kubawati ya support I would rather die with the githura gende kinyauni nontu areta naragero Meru Meru na ni mwira mwiko niki kathuri mabatwe East ni ete gu support muntu wao block nontu meariere gwitwa ni atongeria baba ingi ni kirima kigito kane bakare mwa kumenya atiri gukeja kuthuri bo support uju bagwita the senior most DP Kindiki akabatara kure we mwiko bakwenda athukana nontu rukwari beta aikuba ubethirite baki nenkirwa mirandi je witi na mbere maita jama ingi na ukarigwa atiri mirandi igita na arari inyatu twina atongeria betu tuthurite akura okumeneru ari okuorotwa kiarari no gukeja kuthura mirandi itiko ijaja endi ni gwita West aura mbugererea ngwataniro berere o Mount Kenya ni ile tutwire no inya kedro it is not on twina right ni tutethetie tuona sa maendeleo ugatega rira Kibaki ali president tulipata maendeleo na tole na ministers very powerful mwiraria na kireito na ituombere gutetheka na barabara cia rio na ndotha na ndi kirekireo thaiji gitumi kuona tukienda muno kwarirwa riru rwa kwathugana no ntuba kwithirwa inya yetu kugana into biria Mount Kenya ni erendi inya ira capacity tongire bara twina bo bagwita kugana ndi no this is what bibia Mount Kenya ndo thirikari twarwirire na thirikari je kirage ndigere menya we were number 4 kibara baringire rutukura na inyada ayo gatega registered votes we are number 4 900 over 900,000 votes na ndikeda tu namba inya kuingira the president votes so ituburi kwithirwa tugitarairwa kiri antu bara batiburi kwithirwa baki ngangana guchwainto yana zindi kwa thirikari lakini ande atongeria betu bale na iraisi twalirie mantu ja kwathukana nkurukie twalirie bila bikonenkerwa Mount Kenya na tatukagana na kingo tuburi kwa kiarairi nontu batu tukwaletha hii mantu Mount Kenya East na West lakini tutikwa eko bomba kiuga eteni kana bokale bate kwale mantu jau ni atongeria ba eko utino bakwalire mantu ja Mount Kenya East ibatu aketuka tukadhama lakini mweko ate kuga eteni kana bokale no diba ija the end of it all
na Jim kuga tomba kuenda hapo kulinga kura motu inya kethira to waitu athukane lakini giko chwa utongeria tugachwa uria alafu na ndi menya tukenda kindiki a maintain gitiki easily taka tubwiri ko kiara ile mantu akwathukana tubwiri ko kiara ile mantu ya tugwatanire twendi kindiki nyiri Murang'a na Kiambu na Nyandarua ile kenda etikirwa na etikirwa u ndikashagwa kweja na kagwaidi kanini au au tutirwa na kindiki mwana wetu atubwiri kumusukumira naona ndi properly MPs beto baburi kugwata kindiki ba muike na ukundi nage na akuruba ke kwande na bagetikiria kindiki paka muitikiria it will be easier ira easy kikindiki kumaintain gitiki ngurukie batu na tokiuga ndone bukoraga kindiki wetu twathukane twatikwana kura 1.5 Nyanza kiba ina 2.3 pa watana na Kisii which is around 1 million ikeja 3.5 na ne bokote kuona Nyanza kiba watana na Kisii no batu tunye kindiki kana baka tukiwanga wao akaona geti haya Western they is around 2.9 tande tukuona batu twakatuganga Mount Kenya East tukaletu twinka kenda to protect kindiki tukatikwa na 1.5 tuigara ya ku protect kindiki ando tudro twina 6.2 eze Mount Kenya tukikuwa na ndiki kindiki incha manoto tu 6.2 million votes ho itutige kudugania atari atongeria betu kwa at some point buka bakija no already no kuona deputy president wengo akuga atikwenda kia thukana haya akoro baraba ku patuire kuja ba ya mheshimiwa Kiraitu kuona akiuga atikwenda kia thukana no ntuna utaka kuona there is power kile numbers kile politics twazirie election no wana mantu daki karaungi lakini daina ndetu tigere wania kile kutarana the numbers is very important tukara kudurani as many as we can twakaraje kamba lile kutata ndote we kamba pe kiuga kama benye 1.9 kanimbi na ndote kwa numbers yao chitumite kinya mtu enda ko bachwa ukabachwa tu ene tu as by the way tege kuga no konidie kamba mono ndi ine antoba kai na hiyo kitu mko nya president nyageta na gweta nao ende ategweta nao aina force ira ekuchwa hapo teura kuchwa Mount Kenya kana ura kuchwa Western nura Western ije kene te kwatana ira yonde 100% lakini no kuona this time sisi ni Sifuna imeleta mambo mengine tofauti nande no mwaka batu tuibange bwa gato menye tutumira umabura tu inabu tu ndai na deputy president yes nike deputy president yo wetu ategwitikiro Nyiri ategwitikiro Murang'a ategwitikiro Kirinyaga ategwitikiro na ukunde na no UDA na Gachagua kuga tutirwa no mtu wetu so that ina letu buri kujukia kanya kau tusko deputy president now the other thing about resources resources hiji getumio kuona tukiuga sometimes we don't get enough baturi kekira yeza tumiruja ira nanjireri ku tutena mutongeria powerful enough kana inya tongeria betu batena ngwataniro no up to now baluga tugane Mount Kenya East lakini tutirona kikao gikigi kiega ma kia atongeria bonde ba Mount Kenya East iba kamwe potonia kweli bo japo ngwai iba kwatanirite tutirona apart from Muruko Embu uti mtungi tukuona tutena kiama kia siasa tuga kiki ona nikiombo tukwathania no turenda kwathokana not for economic reason tutikorwera mantwa ja biashara tutikorwera mantu ja culture cyo zonde bibionde twisawa kira tukuwa ke twathokanire hii siasa so kethare siasa ri turenda kwathokana twina kiama giku no tubaba ina DCP yongo inya emiru inya ntibamiru iba kwenda umetikirie kwa tukona bambira ko me popularize so rande pati tutina kiama inya kiongo ya gutukwathania tugana ndi twi na power ya kana ito gwatanirite kethe irira twali na mbasi kulikana mbasi ni yite bwega muno ndo mbasi yukite kuma Embu mwanka Meru na yethro ina MPs na inya kalikana dingi ni ali na politicals numwera kunde na ne turete bwega muno lakini na leta hito tena kiama atongere beto batego utonia iba gwatanirite bwega ure tumbugo na ndini tuinchamba nya twathokane kana kenda batu chwa tutikuona ne kintu jakiu na ndi kitumi
tukakara tutegio twero jandu achetu na no temuntu gushugulika na cio no tubako tena gwataniro. Mongo ntikumenya kethirwa maybe ka kindi kiuju tukugeria gupush atina mupushire nontu tega urio kwija kunjia kana gukaraja kari mwaria kinyo mumiru CS Ruku aumite Embu na arija akaria kubatu turi na minister wetu Muga utokuigwe na masuicha kwaria maybe ka kindiki atai position ja mutongeria ubati kweja akaruma ari mutongerio East kira mpomba kuga kindiki alsosalete kindiki Ruku kautumiro bothoku no kugania kikirima na tiambuge gintu kimwe gonde mutoro pinga thirikari utongeire wetu the national leader arenda tumira stage ire ya muchonko ya Divide and Ru bakomanya rira bakomba igoto Divide batu antu ba Mount Kenya bagaturu ore bakwenda na bakomba ku yuke kura cia Mount Kenya no tuibeje thai ndare Gachagua na kurunga masa kingpin wa rirunga masa kingpin of the Mount Kenya uria wo chief position na kuonekana influence ya wane nene na Ruto na kugeria uria mpaka gitate kugitania kibari kouga ndi Iruko otumira na dengi no nturandike thura I still the vice president no mwanka no aumire wageri ko defend kuonania ati rutere ne ruro kugira kwathurana kibari kendai thirikari ina unit na ina numbers Mount Kenya gintu kimwe mpomba kuga batu twaraga iko gitabo ngitwaraga iko gwatanira sao block ya Mount Kenya still twachokia Ruto gitine andi na agachoka na njira mbutho mono twaraga kugwatanira untu imendetire twagana pamwe bakauga ibo support rutere rwa Western abangi ibo support rutere rwa different regions kuna ndi batu twatu turantu bakai na I don't think kugania mulima kajwejeta joina interest cio serve the community untu kinyethere go serve community Gachagua na umira teu kindi kia kure akweja teu Ruku bararura thirikari-ini thirikari-ini impia kuretera antu ba Mount Kenya East jabira Mount Kenya West ikiru imbiomba kurunga makauga we thai yakwa cabinet secretary na natura ari MP woni kubusukumira kubuthithiria ABCD imbiomba kwera antu no bathitheria thai abakoyapu ya kuga kibali ku divert attention cia antu kuthangaria na Mount Kenya kwa uoni ni my opinion tubati guitegera tukembera turi antu ba Mount Kenya tukamenya twathithirwe Divide and Ru tukagwa lakini turi asa block tono tumbe gwetia nini shares chetu cha keki bwega na ikeja bwega kwa umanto ja CS Ruku mbere ya jana story cha kugania mulima neje ambe othurania ini antu ba Mount Kenya East no tunande karaja kugamba we kana mbuga support umwe kabairi eje ugababu tuli antu tuli MP 20 tuli MP 10 tuli na governors banganona tutishwe ni mtu kingpin no tukakugiri go chief position asa kingpin wa Mount Kenya East na atumba kwa teu indiarite atumba kwa na kithirano wagire kwa Mount Kenya East no kingpin yetu ri ati tembe nyande jagire kwa na viongozi bietu Mount Kenya East bagwatanire na kwamba ate kithira wi thirikari ni ari no ntu batu ground ituje ground ite ku favor the current regime
nuka indi muchui kukeja kwithirwa rukwate ya kingpin na no kumira akaria arija kinyaja meru yetu akathiurunka atwikite ja muntu wambite kambi akathiurunka akaraja no mwaria wa kinya meru yetu na itwe ojo bugire ija big brother itwe twina kura inyingi ga maybe kindiki uri antu bagutega bakona no second in command East atai position kwithirwa nire gukeja kwithirwa butenda rukwabo ariri umite kiri minority awa akindikiwe ri gatai position kwithirwa ni karunga meari mwaria wa East ukona ndoka se issue ya siasa utimu ta pointa wa no utimu the same way utimu ta ira wanja akorbato na wewe ile ambikiro iba kuromba kura bakuvai wote kuromba ande woni ndarombete na ndachinda na no kuromba kago wewe iro witanja kawo kirire na nya woni ndahogirire ndeta kwaria nani andago woni nikwenda kwa munene woni na bangi baogira uyo bakwenda kwa nene baondi kama bagua bara bangi bagwire ri iyo budhiri makosa bora tu resident na ivuta the same way na no kwenda kwa MP bore kwena bangi nyawo bagirite bakoiba kwenda kwa na they are residents but that want so wo ogiro kwa unirenda kwa MP ya no to kwenda aragini kwenda kwa MP ya uronge agokira kwa bute kumanisha kuwena makosa kibwinde rukoiza numo wantu ba Mount Kenya East na ate kwarire mantu ya Embu na nyie ya ate kwarire mantu Meru so tumekuwa na kwenda kuya atorumeru na wa interest ya we atire ya ginya au account ya Meru ibati gweta uno aruwa batu turi antu ba Mount Kenya East the same way kinya uni kaogira ruyo no mbite TV ichenu yata kwa batu turi ba Mount Kenya East turenda uno because I'm a member of them na nya uwero you know ugiro kwa wabu ubwo batu turenda ba Mount Kenya East because you are one of the people ba Mount Kenya East so you whether gero kula kwa rite ka kwa ria kingpinyo Meru kana whatever ka kwa ria member ai mutongeria area leader in Kem block wetu ambi wetu Mount Kenya East na teko manisha ndeka totina atongeria Meru that's why he is doing that no kinya uni kana ongero uyo kinya muntu ra ntore no bagirira uyo nya kurbanjori mali no bagirira uyo bagahita India ho batu turi antu ba Mount Kenya East turiwa turenda gweta this direction na nya Batharaka no bagirira uyo na nya ba Embu na nya bara na no bukirira uyo pia ngawa batu turi antu ba Mount Kenya ende ngaragana na East na West ngawa batu turi antu ngawa batu turi antu ba Mount Kenya East turenda 1 2 3 ngawa batu turi antu ba Mount Kenya buranti wake kanti wa batu turi ba Mount Kenya West no ndo Mount Kenya West lakini I can say turi antu ba Mount Kenya West turi antu ba Mount Kenya we want this and this and this and this and this and this not part of the larger Mount Kenya so kwa rienda turi kwa riente gwetikia kwina any problem no tuteka kuria ya gura kwenda kwanga bano Meru kana senator Meru wende iro tombige gwithira twina problem na ingu iko propo kwa wende menya Meru is the bigger brother so muntu rabatiri gwithira evoko muno ni muntu wa Meru no muntu uvoko muno wa Meru nwe uthe wakwa araria era kwa riba kwa yange mimbi so there's no problem with them saying offering opinion yewe na kuga bra tubati gweta number 2 kiri issue ya Kindiki you know Kindiki ni deputy president and deputy president mutadheria wa rais na yeye mutadheria wa rais kwethera deputy muntu ikuwa responsibility ya muntu akamatite you can perform them anytime so abatiri gukari face ya presidency the same way kinyaro kwa waziri abatiri gukari nini no to minister of Kenya the minister of Mount Kenya East but remember also ruku arari MP the other day Berenor so this is a politician either nini no kumenyeni ni the politician arieta politician more than arieta waziri so in tendencies
chia na aspect chia politicians ibo ndo ndio kona agechoka ni kuya kwa limanto finally nkirekia ku issue I mentioned about igitara Kibaki you know na oni frankly igitara Uhuru but especially Meru Mount Kenya East we got nothing na ndenderwa rebo mbere 10 years cho Uhuru 10 years cho Uhuru ara Mount Kenya but they don't be Meru country Tharaka Nithi na Embu ki 10 years cho Uhuru imbitone bia kusho kinyala mirei ko tore kanga potora thai irei kuma marinya thai irei ko area ko ripewa right now chari che gitara Kibaki chonde either Uhuru as Mount Kenya East we got nothing na twara president Mount Kenya na nyato kada tongete okay we cannot get nothing but we got minimum very little as a community either Kibaki Meru it ripped big the way they are na community in Kenya a benefit ya Meru either Kibaki do you know why no meno to bombi okay akwa ile history irando omete na kinya ki politics irando omete history yetu iriwa Kibaki kumarira ambiririe kuromba kura cha president Kibaki atangaro kura kinya ne ko ya Meru na Embu na Tharaka Nithi actually ginya itara mu colony itara colonialism itara uri ani Embu Meru Tharaka Nithi baya wa kibanda kimwe actually ni kwa computer nyingi ona guys calculate online ka hold ID ka yellow baya wa the same ID the community classify ka wa the same ID so Kibaki ambiririe kuromba kura cha president yaraba china na Matiba ikura ningere Matiba kura but Meru Embu Tharaka Nithi baringere Kibaki so these people the Mount Kenya East ewokete na Kibaki mwankantu kwera Nebo ndo kona Kibaki aichinda the second time kwa arena the famous Tharaka Nithi vote. Wala igura cha Tharaka Nithi. Ijo kologere Kibaki na chera ni kori ke multiply. Na oge yagodera kura che year then 2007. The safest place ya kuya kura. Menya kura chi era stronghold. The udira kura kwa opponent. Kana nara wina support 70 that. Kura gedera ikayo iriro kiri stronghold. Yeku. So maybe non to bagura jiro Tharaka Nithi. You know yare hot band ya Kibaki than any other place in this country. You want to take yero Embu? Kana chiongelo Nyeri? Kana chiongelo Nyeri kwa siku wale wa Kibaki odhaya. Kana chiongelo odhaya. So okay kwa ilia Mount Kenya East ya okay tena Kibaki from the first day when he started. Nuerera ukumere. He was able non to okay kwa ilia to arena bakiraito. Ilo to arena bamwiraria. Nibo balindete community na community yetu okete na Kibaki andi nandi. So that time as Mount Kenya East to negotiate directly na president without yogune kalo Mount Kenya mafia. Re Uhuru ya kuma after Kibaki ko tugendire bakiraito ba ebelebe na mana bena makiri local politics bajiria kwa senator governor nini so nara Uhuru eya asaraundwa ni Mount Kenya mafia ambao bari mind of na ile bamuthaura baritaya so asaraundwa ni antu baeku nende kutuka Mount Kenya ni ku and that's how we lost it nibono tukuwa atri tugeya kujogara tware tukawok na candidate of president te kumenya no as Mount Kenya East ageta agachinda Kibaki bura chindere then we stand to read mono tuturukira tugeta tukwamuri badu to Mount Kenya East what are we getting? Actually, we want to do the opposite. Ke Antonia baraba opposite niya State House. Leave alone issues mido na bi. But I think ikaba to na ntikwenda kwa remanto ya forest na whatever not it's another debate. But I'm saying na nyoga kwa bate kwenda forest na baba miaka kibiro na ara dona. Kana bake to abana kala lani le moro baka ikira State House yoto ina samweka so. But Twin State House, Mount Kenya East, State Lodge, is a symbol of authority, is even an advantage for us. No to Kinyera to kwenda Kinyera then kwa na president na bi can come sit there na get lindas na baka ya Mount Yambi.
ya the region ra kwena office ya president. Yeah. So and just as I conclude ngwarage kuwa I think there is no harm keko negotiate as Mount Kenya East, lakini pia debate yo kuwa turenda ndiko unite kenda to support kenda getu itu, but you see they are not supporting Kindiki. They go they don't support, and that's in the open they are not. And everybody who support na toro support ya support no onindro kazi kwenda kwa deputy president one na kwenda kwa deputy president also na kwenda kwa Kenya president as Jim. Yeah. Nanti kwenda to andika history mbe kutugende uniranga eta ku negotiate na bara bagethira baumete nangi ba deputy president kana mwana oku. Actually when I talk about Jim I am talking about our generation. Kana mwana oku kana nyawo oku. And what we are planting today, whatever we are planting today, it will go beyond generations. No, to the position, I want to be deputy president to someone, I will meet Mombasa, Coast, Kana, whatever. Then, history will be reviewed. Or you could review about Matiba, Navakiwakia. How worry, there's a time mero, Nini, community, and deputy president. How did they behave? Pamutigre. Veta ko support the deputy president yo Kisii kana Western. So Kinyao, even if you work with this one, these people cannot be unite behind. They cannot be unite behind this. So it is our time to kuandika history. Inja finally, just final one. It has taken us. Batu ito UK Meru. Ona ketika deputy president. Ito UK 63 years. Umakanya ko watu huru. Na through na tukiona through menya currency ekwa wagiti political deputy president kana waziri I political capital ko political capital igwate ne antu bana ba nyumeku so inyatha ine negotiation ejire ko opposition be garande ba korania atiri owe sifuna no kwenda kwa president yes urenda kurana na Matiang'i deputy president abe Matiang'i how many people are behind you so that is the political currency kenda wa running medium Kindiki atete ni nondo bakwithira aina political kind fight the political rule the gospel ya politics that no man kwithira ina tunyumeku akahand through merit na through choreba wawe nambi na president if Kindiki sinks in 20 next year kidhura Kindiki aweta sink he sinks with aspirations just so many of us and our generation I think na aspirations nyingi mno cha community yetu and it will take us no less than 300 years turakwira na twaula Meru kuona ketika deputy president niki ndi tutikwenda na kathurima gukeja kwithirwa kinyamba election ire iriga kuthithio Olkalau nionekanire ati boi bathikaira mutongeria wao achagwa umire uga tuthimane kathari na ogunerire antu bawe ati rais William Ruto na abusaritire baigumpinga jamunini wa rais nogu bathikira kinyanyume gwikirwa migondoro nyanyume gwikirwa iratu nyanyume gwikirwa ngudi cionthe bararinga the opposite indire babwe aja east iji nikibwire butikurali behind wenu kana maybe mwankira nandi kindi kiari munini wa rais imbiaretete warrant support maybe ni mtu ochuri exactly au ni thina yetwiri nontu kinya tutikumba kuinterpret mantu jamwe raja kwarua nontu bakethoro siasa tukunenkeru na tugetekanire nontu kashaku kuga tukaringithia kindi kianderai yomba kethoro taka akuga te genuine ka kuona ka no tikikiro yandiya uteaje kurono hata kunaja inaendelea tu no nyero wale ruendelea ta kwina wetite na no kuona na rukuno omba kethoro maybe ka tubinya president pe tu yetu athukane kenandera kindi kinande ujima kuga namba sigo oticho inacho nande omba kethoro kinya batu naje uju watu uchetherwa na twakaraja ka tugutonya boxine utwingwa atongeria batigutuira batikugwatana ura bombo twira that it is true to that direction nontu one tinera ne wanasiasa betu baragire ni their bilateral interpretation kana direction kuma kire mutongeri especially batuna wakataka MPs bonde angabao bonde they are supporting the president so much
that batikwenda kuthithia anything that can go against them mwaka bakinya point iria batikomba ku make a decision iria batituru wananchi tukwenda no tutomba kadha ya tuina antu babengi batikwenda ruto na kwina baraba kumwenda hindi nande katikati ne kajauri atongiria betu imbi bakwira president yongwa na imbi bagutwira twi batu kenare tugutwitiro tuje 2027 tugeta na njira imwe nuntu twalega kubangana so 2027 igakinya twithire nande twi separated yo kana tutene nyamwelekeo kana turi o mtu ka wichura kugura chia ende as a society tutena anything yugotoskuma towards a one direction na tuendelea like that tutaumia tukomia actually nkuruki ndo ande the moment Mount Kenya West kamenya babu bati kwenda uchita na no kuona baba tushughulika na batu then it means what bagakiro ende bayo tena obwetite so na yetu kinye 2027 tulinge kura amwe tulinge kura amwe inyabi turona kidogo tutiona ndo capacity ya gwita na ndi dire ndo bati tugero to boenda bwi ndo jana reja jaroko the other day ali yani akange ndiburu kwenda taki yani ishaka yani tuinchamba imbera ndi nande no mwaka tu kola wa leaders in order kena bakarande bamanya implication na especially senator wetu na buri kwedro akimenya implication irere ono senator menya is the deputy speaker mbi aina gitegi kinene kuga to adokane na kumenya impact ire keja etina muchezo so na khere motif mantu ja siasa za Kenya za trickle down into politics and from politics to economy now eno ndiomba wito kama kwa abuko to adukane isa sawa matuma yetu jareja wa mono niku maligo yetu mono ja eta ona maroli to na uraje iteya je na zitite bwa iku so yomba wite kare tan ko njiru nyakire biashara ito kudidia haya tuina said interaction antoba bengi mono pa ekui basitoro ite menaja nenya batu tu antoba bengi basitoro ite na nyuki nyitu tatu kedra rirang angaina ya settlements na ikiria meru nya nau kinya na kuru bai nau na nangi kinya nya na nyandaru kwe wa meru bekiru nya so na leto kwe tukambiria kuthithia jakatu tikwenda kugwatanira na eku at this point ije trickle down mwaka ile tendo nya kire biashara ile tendo akiri mantu ja mengi na tukogenya kinya tukirondo ruko kwekirenya aroriwe through system mingi mantu yetu ja miru chetumba weka mtu ndembu kana cha mtu kuma yani nonga ukoroke mbu etembere nale kana nyuma na itukuga tukwatanire yathe ndio ndere mantu ja mbu yakine gushita na gavana jojo kana county government yetu kena bomba kwethira bwetikirwe kurugura nyumwere mu office yao ende batu tekwalire nderengi kinya kwita ku drop passenger atwezi who is to blame si watu atongeria betu yes watu tukuwarande kede tukwalire ande to Mount Kenya West kana Mount Kenya East ene nandere politically we are not together economically ugateka anto betu bameru na bana nyuki balitanguge biashara bwega kurukie miru na embu actually batu bitura na ile na embu ndo kede ram anto betu bamira betre nao wa iba aidhiru biashara na ba airo bauro muno azin tuina disadvantages nyingi muno ekugarande batwe tuina capacity withdraw tuchiadure tuina nyingi muno within ourselves here mwangatu sort out tuina ichieto ilo tomba kuganande yes we are strong enough na eno to watanire na tukugarande tuenderengi and then when it comes to leadership nande leadership ere eguru nale leadership ere eguru kintu kimwe kira kimata muno in numbers na numbers iji tuina chwene twacheza chio itito teria tukowa tuina numbers no mona mtu ura biji tweta kugia ukadra kwena mojo ina kuru idato ina onge wena emwe lakini o wena emwe no tu big brother akajukia nyamera ndongi kire mojo munini wena kuru idato
na kuruichi gwatire ndia Yeah. so na ndewi ito ambe tuibange mbere twariria mantu ja kwathukana ito mbere tuibange na tugembere mba ina tugatethekera where are we going to be sorted out. Mongo tukiaria mbere kinye twathukana Rais William Ruto ti tari mwejite aja kaunti ya Meru na kinya next weekend iba kwirigirwa kwija na inya mutongerio kiama kia DCP na nkithikira Jim ariuga egita ya nini ejite this weekend ariuga egita ria Kibaki kinya gutuika butamuringire kura ikuonekanire maendeleo ntikumenya kethira kwibio wonete bia thirikari ya Kenya Kwanza na Rais William Ruto ethirite maitaja maingi akiamba kambi nere ethirite akamba inya next weekend. To be honest, woni utebio mbonete kuma thirikari ya Ruto athithagia tuma PR akeja akauga na kuthithia gintu akareta machine agaita ageta ndio ni ukweli egitara Kibaki tuonere kinya Uhuru tuonere tuginyeja gitara Uhuru wetu tuonere nombuge barabara cia wetu several of them were made although Uhuru pia jira challenges ciawe jira kiambiria thirikari na monka devolution tu Kibaki atari no mbere ya national government egitara para tware abo ibomba gututetera na tebonde okajotaga inyamero uri akari as long as tukwaria Mount Kenya East Mount Kenya West kinyamero no twakari no atakethera rutere rurwa North and Development yajande engagement central gutare development still imantu ja twira kuringana na atongeria barabara na kinya barabara jire gitare Uhuru as long as thirikari na ari na challenges cha kwamba ku stabilize during the devolution still kwejara mbere kuthithia itwanere some loans itwanere water boreholes itwanere rutere rwa education sector no mbere guturetera gintu ja kinyethira atombere kureta atia retete specifically Meru peke yake nona akiomba kuthithia development akareta into Huduma Center rira mtu umao na Meru ageta munka Nairobi kwa safety Nairobi now you just go to Huduma Center no mbere kuthithia mantu ja mingi kwa jara jombere kwejo but as now woni uthibyo ndrona kithirikari ya Kenya Kwanza tia twa honest kintu ja kiu na ground ni muregete kinya wangu akorwimbia thithitie for the last 4 years ere ni power Ruto kwira indi anto ni project ya kweja karonchi cia tigiro na anto ground bateo mwenda ko nyale to kwarira Mount Kenya East Mount Kenya West tu na rwaria rumwe tuteo mwenda na kinyabo kathi nyaba keja kuthithia tutiji nyangira ndimbi ya jetara choko gania mulima how they will do the borders if it is a geographical borders or if it is a tribal border no to nyabo gei tribal border otire mwambu akamu Meru no mtero mumero akamu embu tukabakia tu tuli antoba Mount Kenya East au gukethera au kwena a lot of intermarriages we exchange some few cultural practices we exchange even economic activities we do almost similar but now the fact that remain mwambu Mumeru ko kithira batu tumba kwa gatalira ndejo kinye intobira bukuga Ruto naretete with this weekend yejete atomba ko japi ni point ojo no wetetie development yeje itumbeka isipokuwa je ipakwenda kuthithia by force kugita ngamito kuthigweka state launch na golf clubs kwa tutena that unity ntikwa ni nyatha ija kwibyo Ruto kwamba kuthithia mwaka jojo agojo tigera jo mwe au mapawa no to 2027 yato mwinga yeah kwa hiyo ningo insist watu tore anto ba Meru atongiria barabara to ba kuthai barabara muretete ibeja batwire gintu kiku gikathithua na tikuthithua kina muromo nonto Ruto athithagia muromo neje auge imbi omba igo tuthithiria eke within budget because he has only one budget to do before he goes ndio and it is even halfway now imbi omba kuthithia ingi anto ba Meru bauga ibonete maendeleo ya Ruto aja ujo akwina njamu
kuma au gitimbe na gutonya tanu gwita mugutano arira tenya gintu jaki kupanua barabara jau nkurukia gwita kuthithia ma state launch jara bakwariria na maya strip which will serve very few individuals niki tutikuona atongeria betu bakiariri into jabiu na bakimuria i plan iriku kinyethira batikumba kuthithia thaina jamuri bamurie atongeria bara bamutuma no nto ethingi agethera na ngavana atwira plan ire nayo yetu Ameru kithira na kwenda nya kwari elected kaire na nu na ndeto tukwitia unit kenda batu Ameru twithira twina bargaining power kithirikari ire ijite na into kingi woni ndenda kwira nya atongeria bara bena Ruto Ameru bamukira umuria if they are not part of it ira tukuithia migutano ya siasa jaria twari na munya no tulakwa ndo shoka governor na jira ya Matiang'i but during that time tugimi safari twaura go inguns nkuramba nya tongeria betu borie niki ba tukagwatanira ateithira tongerio betu ba Meru ici no baba otuma nguns taira tukagiria kuchwa inyora Mount Kenya tuge ja munya na kugeria na gweta gusource nyeki kithira Mount Kenya East no yone kingpin amba kwethera mtu jamunya no kwana na gweta kagire guchwa inya ikurire aba Gachagua antu ba DCP ba Jubilee ba Matiang'i ba Kalonzo lakini ukona mtu mmoja au na kweja akandamaini mikutano hiyo kwa hiyo itubati gushuria batu tukagwatanira ata kithira ntu betu no baba kweja bagatuma nguns tukaurwa tukaraganua rira mtu mono ntugera mtu gachi umairia teu na ni na chumirete munya na gweta na kuthurania atongeria kenda twithira twina bargaining power na sio just as Mount Kenya East but twithira nya twina tumba kugwatanira asaho country opposition tumba kuita mtu jaruto giteni muchui turi na less than 5 minutes kuthirikiria shueji lakini mbira kethiro ground keregete Rais William Ruto ta umongwa kuga no mbire mbichere onekanire Olkalau ina UDA tire ethithirio wrong before the young kugatiri kenda muno wikwa kama mbike mungo Meru project ire kwe momi njera tumbike kurikanira uhuru I would be very interested to hear that. Nonto kinya project kinya barabara tu kwariria tha ichonde. Ire ikweria kuri uko tha icha store ira uhuru. Ira most of the project stored. Na right now kwina onto ya Meru kwa ile kwina the first 2 years na mbirira twaya wasturika ndere mbechi rombi muno utembecha nini torito there 2 years. Now after those 2 years no kuona kinya project ira cha kwami cha mbiritie kuriuka na kwa ile kwa barabara ito chumbura muno ya kagaene memponi dai contractor iguni kuendelea wikiro lami meathene ni kanja meathene mikidori contractor iku I think don regoro it's like a level ne kwambire gutura lami yatite mikindori itigane west Kenya School of Agriculture tuna aggregation center mpewa aggregation center uru aggregation center Kithiga Limbeni so there are many other things around Bikiotala within maybe from after the 2 years ile chambere jari na struggle muno iba go stabilize economy mwankadha hii okay actually today ilo ngotega I don't know where I saw a clip barabara leta wakore famous muno na kona marahida ya equity is being done okay with a Meru level 5 chibitari gate level 6 there is building ni kuendelea about issues Chelsea kiana so when I try to look at na to Uhuru aita na Uhuru yekite miaka 5 ni 10 Ruto nina so we are talking about double the time actually double plus mwaka yomo the time that we are talking about so even number 2 nuko na ito kwa argument ya Gachagua ya kinde kinambi Gachagua umete Mount Kenya kinde umete Mount Kenya also kinya the first 2 and ndikithe mutongerio ra imbere nwa wita ku lobby tuende nwa wita mimbi ku push for Mount Kenya interest nambi ndenda kumya pia imbito in the first 2.5 years ya Gachagua as compared to now so although where we excuse them not to be there Uhuru economy thukangetu ni ba Raila na Uhuru we understand and we forgive Gachagua for that
But now, no thing to kind one support whether based on record, performance record. Finally, we bore kidra ka ground regete ruto te komira ground ire ko omboreria Anthony nara betaira. I have not seen ntirona any problem. No manya na ugire inya we na kona kirima ikimwebete, especially kirima raisi. I'm not privy to that. But back to Olkalau. Kuna so many aspects. Chia siasa na chia candidate ro kuromba kura. Ndoka sunda ambiri kuromba kura 2017. Haivide. Rombete kura 2017 akwana. Dalusere na kura 111. 111 ke the former MC. And nenda ambiri kuromba kura ndairi na kiama geto maendeleo chap chap. Kitajigene muntu. Ntari na ini wanu wagunte anything. Daugiranga itakire kuru gakama to intakache pikipiki na whatever and na a race. Mong rajite nye MC ora ariku. The sitting are number 3. So if it was about the party. Non to are appear new, no rachindire are na Jubilee then. But rachindire no are number 2 2013. So he was a strong candidate. Now, okay, it was about the party. Uninki number 5 then. So to the me akwa ile no me pia anto wa siasa na wa interpret outcomes. Che siasa burachi o favor the narrative na buraba kondo chitumira go shape narrative. Ku lose election kana ko win tipi wale about the party. Ina charisma ya candidate mundu background ya kimbi. Okay, akwambia kuromba kura ile omenya kinyoyo ari muga ni mankwari briefly as I try to finish ile omenya kinyo history yenu na baumete ile omenya githira ba aratema muntu ai moye. Now what I'm trying to say in summary, kinya personality ya candidate robo push it matters a lot apart from the party. Mbere Karis was a very strong candidate. Okay, agwetha Karis no are na okay UDA. Akiura wa muthende na kura mbua more than 3 times. So mundu ara ta muchaina nte kumina ba umete no but you see also we question you and no mangato question kinya wana 20 ya wana kuromba kura. Polling station iro ngara kura. So the problem was the candidate. What I'm saying, the problem was purely the candidate. No whether maybe kwena ndo batenda UDA party. Then the candidate we ngwani mundu tomba wikamata mundu tikundia. Then whether maybe nara umeta kote kura nyingi. You see background ya kuna tekari block. What block do you have? No tunene kurire muntu re kithira ari na kura 40. Ara ingirete kura. Opponent yoke na kura 295. Is that about the party? Mundu atatethia nto yana ntoro yo no ngwetikia oginya kuromba kura GMP uromba no nto maybe ke community you have been there, you have been doing kana na tewe na rento renu re owe no kuromba kura kinyoka roma na kiama ke komare na ni bazibagu but mpo kira kura kana. So no what you see, I think in Olkalau we went for a very poor na nyakira wa mandiscipline to the IG. No, I'm gatiri. No, it is not purely about that. No, did you gatiri? Did you wa uni rwali nyangeta kirini party. I am 100% sure polling station nati gara kura. Utebatio chindo. Kinya relatives uona the ore mpire nye udumba kuona relatives 40 60. So what I'm saying is this, did you think we purely okay when I choose Chapati because I want to be very honest, but you see also Kenya candidate una karimba chirecho na ni resources chicho na binabi utremo convince antu as a person even nyera bakidhura kiama. It's not that bad. Alijaribu. But you see, but the people in the area more than 40 votes. So the other factors, it's not about the party. Na tuomba purely it's about the party kuina mantu. Yangia mengi. Tukithirikiria Kathurima
Director Gotwinga mbira tiri mea DCP na rambu muno thai baguchigwa lakini rutere rurungirwa thirikari ibakuigwa tu hawakufanya vizuri. Mwanka Kadhuri Murungi aliuga ile ni madharau rais alifanyiwa huko. Mbira na te DCP strategies iri kuyuchi bagitire Mwanka bara outshine thirikari ire kamatite into extraordinary. Mwanka buru bararega kuthure imuchagurire jwa ureo bakurungika kana ne antu baugite lazima turegane na Rais William Ruto. Mbere ma Mount Kenya West kwa Gachagua wengirwe ne jabo nia teuni ndengirwe ibatu turaregerwe na narrative wa mendie buru na ijakanira tonyere ya kwamba batu Mount Kenya West kana Mount Kenya sindo ibatu turaregewe i president na ikitu mekuga ukarakiwa akira president ndakwirire usiguze muri sasa umeguza itakupanish so narrative una ametonyirie na anaona ni is strong enough in terms of kurungamana Mount Kenya na wate ukira yes enye ro mukabila ero ambi na aritera antu ba Mount Kenya na kuri karajaka engirwe nuntu bagwite shares cha Mount Kenya yani naratonyidire narrative ya nwe mo gitungatia nwe mau yani mantu jonde kagoturira nane kwa kinyarana ndi wananchi ibako muitikiria. Alafu the second thing ni patwe turi bantu ba Mount Kenya tutaneye muno anara tukwenda ito kauga kinyama umau tukirwa ka anto ka miru baikirwe korwa ndwaire chamba manana bona muchungwa ngano wakwe baguchokana bauga kamuntu kana tukenge na bagwatanira bonde na ugarigana taka wale mobile phone kutala dimu ende bagwatanira bonde around Mount Kenya na ndwaira tomba kuru kona ndeta yazini kuona ni to move into one direction tona ugo tu twenda tugeta na direction yemu so nande antoba olkalau narrative re kutonya na bona nande they want to go that direction niyo kuona nande pa kiringa kurora balingire one person kana balingire mutore kinya no kwedre he was not very much appealing uji makuga lakini nande when eu kinyegi tarea situlinge kura na ito kwenda kuonye Ruto ya kwamba na alegere na turegere no tunaregere mtu wetu narrative no tunetonyere so na nande bogo nyato kare na mbecha ibanenkerwa into bibinge muno actually bangir bonde abagwite nande ngo nande mtu MP no atekwini tone matrezi na mitungi ya gas na gashiringi ga yes mongo tukithirikiria mbira kethiro aga Kenya bara kunukire metho ati gutiko makani mbio turetera batu tukathura mutongeri ure tukwenda twingwa urethirwa nugu tugambia extra turenda kuthura ure tukwenda na maybe untu bonekanire olkala bomba ku reflect 2027 kulingana na maoni yakwa buka reflect muno 2027 nontu batu ria tugweta ground itwikagwo uria antu bakuga na gito kimwe antu ibathuri ni utongeria na kwanza kwethera okay kwina ratevira Gachagua aririe about usaliti which is true atongeria betu ibare mero tutetera na janale na nduko na jana na ugo karao abakogeria kuonia Ruto timbesha okay tia twambirie na Ruto na aturagia promises na kwaja na mbesha ya kwenda gintu tu na gwita antu na ari ure State House kuba mbesha na nini lakini mwananchi akawenda bito mukinyira uwa antu ibanogi kuona bakira go gutina mbesha cia kuthia maendeleo na mutongeria jawe Ruto na kuomba kwenyangia mbesha na njira jeru kunya na arategwira na njira na antu bonua kithire into bilioni ni no ntu bware go birea chance ye gutebio na kairi na ndi mwananchi no ntu na thori na kwenda kuonia thirikari batongeria bara bareo kira tukwenda nkoro ni itio tukugita atia tugetira kuna ndi kinyanja nini ndakira tariro na aria ta kuya ari muno
lakini antu abendere kuonia Ruto kinyethira no tusalitire kinyo aturetera mbi kithira tuti ukwenda yeah I think no message that yatumagwo ki Ruto by wananchi no ntobo muthuro kithira antu bonthe bagwiritu no uria bagwiritu igitara u bareterwa irato mattresses na bakeja gwinya mbeca ithira nu batwira bagwiritu throughout opposition itingiona nafasi yeah ndenda kubunenkira 1 minute each parting shot Jim. I think na uo kalau yo kinya thai miru ne akinyire no gara nontu uga kwithira miru kabaringaira becha na goodies then ante abatu tukiona opportunity ya kulinda so what I will do na bran kira antu ba miru kuya bro bilia yuwa are kanda ngari na nkano igoraniria so je kuraniria mukethia yake nkano atige ni no what I'm saying ankore kugatiri meko antu bagwita na bwo antu baya kwaya na becha baraba kwaya na becha na baraba te kwaya na u kampeni ne ibeje bonde baronde kura baraba kwaya na baraba te kwaya na ntukwe mwisho muringi kura achale mutongerio moya je atuye antu bai ade dai era tuli antu bai dissatisfied mono na dirikali rutu non to mono the economy state as the economy individuals antu bai na dini nyingi mono into vile pingi vitebitangura biombo kuga meri ba kutedeka so economy na batu tu afanye biashara economy ni tuinyirikirite mono so the dirikali ji no monga kire kuthoganya ure kadithia ungi kenda yumbo kuringitha kanden projects ira batu chemiru nya kadra Jim na kuga ni kuendelea lakini kwena the major projects ira tukuona chikadega kudidwa then appeal yetu to the president get very very minimum ondurande kwena za sewage yetu ni kwamire Emeru town nani kwenda kwa city angambi nande antu sewage thirikangiru haraka tuireterwa state lodge tukareterwa air strip tutakulega into b by the way kira tukuga ni priority yetu sewage yetu thitangiru priority yetu itithirwe ni dual yeje jamu ithire na town yombe ku expand so i priorities chokara jaka chikuangaratana kidogo na dande chikangaratana au then baadhi tu kumia ni di bridge ite kwa budget ira nenkeri 350 million na irenda 7 billion twateka tukona we serious buru no twendete na inyo na ikete mitukunga yes batu itu kwenda president yojo ene nande ko nyata tuonia we jakana go twenda ya go twa deputy president ene deputy president yojo re tutikare jaka na deputy president kama ura to kuona Migori kukiendelea Kisumu ura to kuona yani kuntu kungi kukiendelea daina ndi barabara ya kuma Nairobi gweta nini Nakuru na iduoling ekodido nera ko tukuna muthenya na iyo ikathira mbere ya December no bakwenda aba ature ina atule na batu tukuga ituto twambolingi kura twe number 4 ibatu tuko support ibatu tukuga itu ende itu na tuna deputy president kuwe atuonie no maendeleo ira tukwenda no tuna thina chonde mira ya twina thina na ndi itegwite Somalia na president tuna deputy president ya na mbere za ni reta Somalia na atekwalia no ate na ndi twakara tukiuga ito na ndia tukukuri atokathira buru maybe bubote kwa patient mongo parting patient jata mira itegwita Somalia ni reta Somalia urira tuwe patient jata kairi kurukia au imera vieto bitegwite biashara teje itekumbeka anto batena ambeza for the first time Meru town ya no kora nduka ya ndiki shop to let kintu kitaidika for so long inande tukogwa ine tugetera twena tweka burine twe mparene kana twena na twena deputy president let him come on the ground ito mwenda muno ito kwenda mu support ende ateje na neje batiri to supporta ura to support le kibagire
tukenda sahi ku support Kindiki tumugwata u na tukamusupport buru indi atije akuigua akero inyi gym parting shot kama mbugente mba kuona bio support Ruto no to the time we at it is very short utakiomba gukamilisha in the last in the remaining 1 year kithirana kwenda at least nya kuona at least ka support kanini uramba kuigua na kuigua kumba ke oni mbambita kwamba umigwa ke mwananchi na ara tugweta ke wananchi mantu jara wananchi bakuririra nao na tumenye independent people veje bathi bamuthie research ya ground ti antu bagwa bakumwairia eja amenya antu na ground ni muregete athi the research ya wengwa na ti independently from the ruling party agatumira antu bagwa baunda na tumire nyamba utumira foreigners kwanza amenye ground ule kaya batume tule bale tunitro bamwikire report woni ngeja koromba gite bori 2027 na gitare bwamba gite nkage inya kidogo saindi na nkaiwa nyani ngwande na inya ande nchambe kwande nyani kwa Mount Kenya Kingpin ko bontagere mono anto babore tatukedra mbejete akiamaga PNU twena munya Peter Raingo ibonera na mbirite miandereo ja mega mero na mbirite wa uplift mero hospital level 5 ibonere na leta machine ya x-ray na kila kitu kwa nyama maendeleo ja moja mheshimiwa kugera ijambere tu nya before that time kwa itoe wakanya itukoromba sauti ya mwananchi ethikero toe woite baraba koromba boto chunge bone ora twabwitira ngugi bombe twakanya kairi na Mount Kenya twatonya this time tukethera twina sauti ya kuga itukwana development ABCD na tutuga kaire ati tugitono from Mount Kenya West at Mount Kenya East tukethera tule antu bakumba kungana bagete bira bakwenda as a block mambuge oninde na ndege team Isaac Kinoti Marete JR for governor na baadhi tuliuga Meru fresh ni otorete kwa Ameru botudikire botutekirie Isaac Kinoti Marete akaja mature na jenu kunde ejabo mudikire ibo muje ibo mona kiri mitandao bijara mengi especially ke TV yetu ke chungiga siasa na bingi na kira tukuga tuenda kudinga 174 tukadidi ora mumero akuga ora mumero akethwa akienda ni tukadidi. Time is not on our side. Nibwega muno no tubakuija no tubakubwita na bukeja ingona kuri na maoni jama ingi Maurice Ntomarete ariuga kaba kirima gia tuke Mount Kenya East tukari thirikari ni maana mgagana upo hali wali mkavu kuri na Devi wa Meru ariuga sai Meru ni yenu 2027 pia Meru itakuwa hivyo. Chris Kei ariuga ipasuke sisi sio trailer ya Wagikuyu, we are Mount Kenya East and East is our business. Steve Kanyanya ariuga most of us are married to Kikuyus more than Tharaka and Embus. What do we do with them? All Meru business partners are Kikuyus more than any other tribe. What do we do with our business? Ariuga atiri kirima gikagitukana nontu itugurene nteriria na biashara chetu itukuri Otogo tu nyomo ekorowe. Ni mwega sana nontu bakubwita bukeja mutegeri wa Weru TV no ni bwega nontu bakwithirwo thikirite rwaria rwetu rwanti kuyanarwa tugukwendera utukubuthongi.